Nagushimiye cyane wowe wakoze subscribe ku Kibabi TV, amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Gusa ntabwo byoroshye kubaho nkora ikiganiro ariko ntikirebwe, turifuza ko mu bisharinga bikarebwa n'abantu benshi batandukanye, ubu buzima tubamo tukabasha kubwivurira dukoresheje ibimera. Reka tuvuge uyu munsi ku macunga. Amacunga ni imbuto zirinda umubiri indwara zitandukanye. Ikindi ni uko amacunga cyangwa se amaronji yose, aya ni amazina ahabwa izi mbuto ziryohera kandi zuzuyemo intungamubiri nyinshi zitandukanye umubiri ukenera kugira ngo urusheho gukora neza ndetse no gukura. Icunga riba mu muryango umwe n'izindi mbuto zizwi cyane nka mandarine, indimu, pomelo na grapefruit. Icunga riba mu moko abiri, iziryohera n'izisharira, ariko izizwi cyane ni iziryohera. Ese waba uzi ngo amacunga abamo iki? Amacunga abamo intungamubiri n'imyunyungugu myinshi kandi itandukanye umubiri ukenera kugira ngo ubashe gukora neza. Ni isoko nziza ya vitamine C ku kigero cya 90% y'iyo umubiri ukenera ku munsi. Vitamine A nayo tuyisanga mu macunga, irahagije kimwe n'ibiyikomokaho byinshi nka alpha carotene na beta carotene, zeaxanthin, beta cryptoxanthin na lutein. Vitamine B zitandukanye, B1, B6 na BNF, fibre, ibinyabutabire bitandukanye, imyunyungugu nka potassium na calcium. Ibyo nibyo dusanga mu macunga, ariko hari akamaro k'amacunga ku buzima. Akamaro ka mbere, icunga ni isoko nziza ya vitamine C. Icunga ripima gram 100 iba irimo ku kigero cya 48.5 mg, ni ukuvuga ibirenga 90%. Vitamine C irinda umubiri indwara zitandukanye, yongera ubudahangarwa. Ikindi kandi nuko irinda kubyimbirwa n'ubundi burozi butandukanye mu mubiri. Icya kabiri, amacunga akungahaye ku binyabutabire aspartame na lignin, ibi byose bikaba byitwa flavonoids, zirinda umubiri uburozi butandukanye, zikarinda kubyimbirwa no kurinda by'umwihariko uturemangingo tw'ibanze DNA. Aspartame ifasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Icya gatatu, amacunga arimo calories nke, akaba atagira ibinure bya cholesterol, ahubwo akize cyane kuri fibre ziyenga n'izitayenga. Z'ingenzi zizwi cyane ni pectine. Pectine ifasha amara mu mikorere myiza, aho irinda ururenda ruba mu mara kuba rwakwangirika cyangwa rwahura n'uburozi butandukanye, kimwe no kurwanya kanseri y'amara. Pectine kandi ifasha mu kugabanya urugero rwa cholesterol yinjira mu maraso, yibuza kwinjira mu maraso inyuze mu mara. Ikindi cya kane ni uko igira vitamine A, kimwe na flavonoids zitandukanye, alpha na beta carotene, beta cryptoxanthin, zeaxanthin na lutein. Ibi byose bifasha mu kurinda umubiri kuba wasaza cyangwa ukangirika. Vitamine A ikaba ingenzi cyane mu kubona n'imikorere myiza y'uruhu. Kurya imbuto zikungahaye kuri flavonoid bifasha umubiri kwirinda kanseri y'ibihaha, iyo mu kanwa, mu muhogo ndetse no mu nkanka. Icya gatanu, za vitamine B zitandukanye amacunga akizeho zifasha mu mikorere inogeye y'umubiri no kwirinda indwara zimwe na zimwe. Amacunga akize ku myunyungugu nka potassium, calcium. Potassium ni ingenzi ku mikorere y'uturemangingo n'amatembabuzi, afasha umutima gukora neza no kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Ikindi ni uko igabanya ibibazo bishobora guterwa na sodium. Ikigomba kwitondera nuko kubera imiti itandukanye yica udukoko ikoreshwa mu ihingwa, ni ngombwa kubanza kuyaronga neza mu mazi akonje mbere yo kuba wayarya. Intungamubiri nyinshi ziboneka mu gice cy'umweru kimwe no mu gishishwa kurusha mu mutobe. Ntukabijugunye rero mu gihe uri gukora umutobe. Mu gihe ushaka kunywa umutobe w'amacunga, ni byiza kuwitegurira ubwawe kurusha kugura iyakorewe mu nganda, kuko iba yongewemo ibindi bitandukanye. Uyu mutobe ugomba kubikwa mu kigereranyo cy'ubushyuhe busanzwe niyo waba wawushyize muri firigo. Aka kari akamaro k'amacunga ku buzima bwacu. Ese nawe wayahariye abana, cyangwa se nawe tugiye gufata umwanzuro wo kujya tuyakoresha kuko yadufasha mu kwirindira ubuzima bwacu, ndetse tunarinda DNA cyane kugira ngo umubiri utangirika.
Reka mabwire ngo rero abatarakora subscribe ku Kibabi TV mujye gukora subscribe, abadakora share namwe mukore share munasige comment. Icyo wamenya nuko ushaka kwamamaza waduhamagara kuri 0787942019. Abamenye ibanga ryo gucuruza ndetse no kumenyekana bagana Ikibabi TV tukabamamariza. Ikindi kandi nuko wamenya ko Izere Protocol and Services ni bamwe mu bantu beza cyane bashobora kugufasha mu bukwe bwawe bitagombeye imbaraga nyinshi, bitagusabye ibintu byinshi, ahubwo icyo ukora ni ukubegera gusa ugahamagara kuri 0788040301 ubundi ubukwe bwawe bakabugira ubwabo, ubundi ukishimira ibirori byawe utagize abantu bagutenguha mu bukwe bwawe kubera ko wabahaye imirimo bakaza kubura. Mugire umunsi mwiza, turabakunda cyane.